Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasenjok nong sencharge nong karib hai mingi, kalakan tu ya baro ki beriau ki belai kendo, yau niu nong kayi ubana bar peta nakajala asam, bakin pentep syakat nat ka koi kakya, kenang banyada nakajing sapriang, uknyang jingpang COVID-19. Habai keren bat uba ar khar umnuaj ubadai u presiden jongane kasenjok ulaya thu, ba uni ubreu ulaya keleng kisnong ki baha bapo ka umrai constituency. Bat chadu tersoru, Henry dan kisnong ba uhiar, bat danru ba uklem hiar. Nakaliang UMLA jong ka umrai constituency uba George Bilingdo ulabtha yau Dr. Badipet ya ka Bhairambong Community Health Center ba un ujo da ka ijahar yau ni unong khayi naka jila Assam uba juwan khayi sha Meghalaya da ka safe shop ubala yo ya ka jingpang COVID-19 hadin chiposngi ba ularung ha Bhairambong CHC itu ring hapulo itu wal ana po district administration ken ban nagaling CCMC nila order ki snong bro bakin ki CCMC bakin yarap lamban track ki primary contact tu takung gading tip tengah ki area na sunggo tu ana ko district nso hadu Bhairambong ang pasini serum bakidan hadu kerdem nang semai sini nang tabak cati salan nerbang hadu terso kidan kisnong bo usiar dan kisnong bo musniar Kam kali ai kisnong rai suan subuh yang kanya pi. Ni yang pat nang ong kita kisnong nomor ka tujar hadisi mana long kumban rim ni kali. Shani kendan bertan teli satu siang tahitan. Masih pau sai bang kulkutam teli kisnong. Une breu na asam udah besar history tanjung pina suan di jende. Emba katub jadi keren dorong pasnong bangala wat tip manin di beli ong ba di basawa yang te umet bukan ban zakar ya tu ka kubur mentasi ni juga lami bukan zakar mo re umdan zakar ya di tanong sawai ke la sawai beri kata ba ka kemi jeng uru ke ki ju khayi ma kin ki sinam baladam ndi tang sik menta kin ki sinam baladam pu ju khayi hay piat hay pan sini ke nang tahu son rai ketika di shop sini kan ban introduce ni ki bun di ki samlang ki belai join ki langkumir belai join kam tadi ka pangi objek e kata ka jingwan jang u jing ai kam ni objek e kata rei long kaliang na jini palong long insecure na kani rei na kaliang rong basnong ula da phale ji una du ulai ko tri ma sigi kilayara Baru dia kilay mi nam en tangpa na kaliang rong basnong kelinga manin yong ba ngim ti bawan biang dan seni kan rei ham itum dan syu kan teh du mentah ke kecing kentu ke jongpi ong ba. Hadin bala iyo COVID-19 le bawan di jengdi. Kecing kentu jongpi. Na kaliang jonga pintu ya baru di primary contact bakin phone jadi kan untuk number nasa IC dalam message number menin lah ada we number yang i staff mo te ring ada the we control number ni sa IC bakin phone suni number bakin wan sakpat sendi setting kan nomor ba kam lele ndi ban setting magani simpang gi baklan bermet lele dalong ba iki batulot ke bermet baki kena mo dalong ba jingma ini kuat ba kinwan sakmat ban phone show tu number ban itu bat nakaliang jongga health department nam taga district administration ngasni lapha ka team sini na ko ban yarap nam taga chin sample dari primary contact ni kuat ba kini gi primary contact ni yo report sample ken kel tepat ka department jongga health baken ai report kalau sample nomor kat kum bayi i yo ni simpor hadu dan sipus ni ban yo report naka PCR kalau enggak jumlah bakal ada report kaslam beri lah su ki beri bang ki di primary contact ho ni lah phai ki bikin chong quarantine Malaysia akan dan jingmai ke yang kasam ke jong ki kan tama atahi ke wing ko apa report nak kalian ga department jong health kan sampai keloi nang rangin lah ban dan unsafe Tinaliang jong pi no ki kam stong ke filet na sikmat kam tami kini ki bru ki bawan nabar.
ni si kerpat ru isa ki pada tentang kirang ba sinong di bedan lang hen ka sinjuk ba kin trikam ba ka tu CCMC kan nak kan ki CCMC kin nyarap ban high awareness ki kriyo ban pentip ng pati asa ba ban wan seksmat ban phun ban Mada dia kanu ka jingja sebutan manu badan positif ka tunjuk ka tepat in dominum event kita lagi senang kan page kan monitor bah kan yaram di CCMC ya kata ngila ada pelai tu hakan ni sakin bisi ngasai play GD ngila pelai ka meeting MLMDC doktor tulis itu itu ki kendon ki ba kara li kendon ki bangla keren nang ba ketika senjuk tu ni itu hi ki bangkir paru ki sinom kinne makne paru ba ki bawan na par no baga district administration kamtang ka government ban dunia ba ya ki ni bawan na ba kum ka jing pentip yaran kalian jom ka ki officers ki bade pay mentam na kalian jom health department ni beliau mentau apa siya po merumbong mentala kumbash ko sini te masin po hi mila masin i to bre mila akit no mentala isu yang te ba din menin ka po report ba ulong positif kata ka kajingja ti kum ka jingti udi ba kai udi na po asam apa barpetan ban ulaya keleng-keleng ban sedang ban yai ban kai ti kimar ki jong ki bo ban ulai kendu ya bun mut ki brio terter haki sinong ki bakar badan hajan de paslong bypass badan jan joki an barumbong jemi situ upoi apo barumbong CNC te masan poi apo barumbong CNC ti marman lakin noi u siapo bernihat te andai hadin mentas fusni bangi sayo ya ka report ba long positif pi kawai galong ba yem tipsu ubru ulai kendu ya no tambangi nakalen jong si kaya pentip sikinong sasnong bat mengi ong ki bai ki lu ki breu ki balai don ki bai tin khu kam bo mi breu lai kan du wa po ki ki shosi ni si bunai makin pentip sipo si barumbong bat makin syong quarantine shwa hayeng asat bat bada don ki du ki dak kishen kumbala jupan pau tu akaleng jerho na biong ki ne nu gidak ki ba solong dak sedem makin pentip siapa si normal. Uni rukhar fiong day na eksno. Ini kiong na po barpeta na asam. Kahit nakalian yung si ngila pentip siya po ka sinjuk yung binong sensasyon makin pentip siya kiparlog nang sensyar na bro kahit kinikisnong kipadon po ka tahan ka dong jungi. Ang kakarpa di kibreo bagi nung kibalay kontak po nung kibreo kin pentip siya si but yang sedang berdiri pada itu kias menyerap ingin lembaga kontak tracing ke bagi orang. Ti kumno nu bru na asam uan pues ni sa meklia sa. Kata hingga mapelenggo ini bro nomor ba hakamiat ke bang iyo jing tip wan siapa sisi kalau long kumbasi kushteng ke biji menit mentala kumbasi kusni But nyimtip munu uli lala banya serum seneng bu klem dan kono ka quarantine na ka benta ka jung. Wa ni lu uta na ka benta ka dong ka thayu lungo alu kata. Ba consumption ha bang tentu ki pa ba. Ba kitu ki bala ya tengko kambo unge makin pentip si sing kerpat iki makin de bantian. Aku cukup por kim de ban penher kinu kerja ham saya. Andre bangin long ki bajajai ban bangin pentip syak si marmar semda tim kamde bantin ban kidi ban pentip syak si shwa. Kaba aku long mapin haban pikir. Pin haban pikir haba pikir kendu ki brio seneng sirup. Kam tam ki brio ki buan na bare pa islam. Mangintip menung badan uknya. La bendi ki perlo, la bendi ki bagi jadi kambarobor, la bendi ki brio ki bangin panji kendu menu-menu. Ini yang tentang lada dondu tentang kampau yang asimptomatik umpah latang unong kit yo eladi kam re ki pamarjan marpa ki bayi tingku kam yo ki stom nakadal jong jadi tuat akamet in pikir tadi bahas kamat nakaling jonga ngakepat ya
ya ke distrik ya terpadu ya ke Sokar makin kam terking susu ya ke kawan jong kibril ke bawan nasional juga state jadi ini baru ngajing dia kemudian di nakadaw ba kibril nasional juga state kiwan ra yang punya baladan gimla berpikir kamu ba kajing pur state jong punya jadi ada kumagani ke kes ladangi iba kalong lailan kumni kamu kan bu sini ya kita itu nang senang akeleng am ngalabat yung doktor jong si berembang bu file ke FIR persya yung ni ubala ya keleng nomor 8 kenyi kendon jong epidemic act jong section 1 dia jong IPC baru labu ikibre jongi haka jingma em na file kat siu jenit la nila shay kin sa file la man taw don haka quarantine to tubure umma ire ban fetch no ama undal ajam na shay un saban sa sedir hai jadi FIR kan ya bikin nomor 8 labu ya kajing im jibril kajing mah